Hello, check. Hello, hello, check. Hello, check. Hello, hello, check. Volume raise check. What's up, sir? Hello, check. Hello, hello. Hello. Adjust. Hello, check. Hello, hello. Hello, check. Kaching Honoradatum, Yaitum Kaching Hon, Karbiang Long Autonomous Council, Honorable CM Sir, Dr. Tuliram Ronghan, Alang Linang Lake Edlong, Lapenke Ilitum Pini, Bangso Ajaime Katheke, Ingdeng Cricket Hom, Rangsina Sarpo Film Award, Nililong Nacharabdun, Nilibong Harmony Bay, Alang Lastam Medo, Lasinon, Alang Limhansi, Nili Kaching Panjibhan, Chuning Greatlo. Chalo people ni, ali border people ni. Kasi naman kung ching na, felicitation for VIP guest of the Cardiff Film Society. Lapente KT MCRI halang itu sa mereka cisi mek dan masih baca ni lah. Lasi mana itu lah kartu acai mek bangga ceng pun ipo. Ilitum Pini Ladak Langkung Habi Town Hollow, Kachatong, La Casey, Arnie Kimilo, La Penke Nona the Hubang Geritum, Indian Cricket Home Alona Kichok, La Bang So Rangsina Sarpo, Film and Folk Artist Award. La Penke, La Bang So Jai Mega Banke, Jessamine Petke, Carbiang Long Autonomous Council, Cultural Affairs Department, La Penke, Carbi Film Society, Alang Litum, Chipatir People Si, Pini, La Bang So Indian Cricket Home, Rangsina Sarpo, Award La Banke. Pedupon lo, lasinon. Ilitum bangso jai me keceng abangke, keceng si. Man kido alhisar po man penang kecetong tu. Dr. Tuliram Ronghang sir alang li panladak at hengsong long an ke bangji pan se chuning rilo. Lapen kilitum keceng hon. Art and Culture Department Honorable EM Sir Sujo Ronghar. Lapen ke man kido Honorable Deputy Chairman Carbiang Autonomous Council, Honorable EMs Kedoan, Honorable MSCs Kedoan, Man Kedo, Kachuk Hapon, Padma Shri, Langlista Minang Chitongdun, Man Kedo, former KCS Amaipu, Chandra Sinkra, Langlista Minang Chitongdun, Langlitma Panstami, I think someone can actually punching Rilu. Lapen dulu lang itu long aja tong tu. Karbi lemen amai mai pu sa kamsingan se lang lipat yang songan kita yang pansi pacini lo. Lapen te dulu lang itu marin made la general secretary abari lang lipat sa medan kita yang pansi pacini lo. Lapen ke ilitum Art and Culture Department a chairman lai chaning leng sir alang lista me pining vinach tong du la salang li phansa me thing song bang halong an ke banji phansa chuning rilo lapen karcho je phansi ilitum chisi giklo Lapen te sa Rajiv Crew renowned director actors alang lipat sa medan ang songan kita yang pansi pacini lo. Lapen te alang di advisor Karbi Film Society. Lapen te litum nong kopai yang berpenang aja tong du. Sangpi Sabina Terolpi alang li pansa medang ang songai ke bang pansi pacini lo alang li pindeng song poda him bang kacing hon pik bang pi alang li pansa medang ke bang pansi pacini lo pada kartu open kartu boli pansi pacini Sino na bang ke litum haluhi kachpani kapachini bang ke lapuhen lo tangte Tutulang ko si Tanang Pali. Lapente Sir Janta Patar alang li pansi medan ang songan ke bang pansi pacini lo lapente tutulang Karbi Film Society amai pu Sir Dilip Bey lapen konchun bang Mongol Sim Rompi alang li pansi med ang songan ke bang pansi pacini lo Lapende tutulang ilitum long Sir Joy Singh Togbi Karbi lamed amai konchun bang kabarim alang li pansi medan ke bang pansi pacini lo
Tante nana bangke nilitum lighting of the lamp mate milur ke kai ajai me Advisor Karbi Film Society alang lipan sa may ang soman ke bangi pasi pachini lo. Choro parlo tong ching hon CM sir Dr. Tuliram Ronghang alang lipan sitami pinibang so ajai me kalong nang chitong dun thek lapen ke li tong phan non kang pu pon thek lap the the thini ke than pon phe phan se ni li chune urila sa opini the great Rangsina Sarpo Film and Fox Artist Award 2025 laso nongoi ka pejir laso sayang dengalong ilitum long hai karbiang autonomous council art and culture IEM nilo na temurapet sujurong para ke hai lapen ilitum long hai chitong dun kopai keme Potmosri Award ke long bang top bang dua cing honai donation ke hai lapen aparta mai ilitum long hai chitong dun dan bang rapet karbiang autonomous council inong kamplem rapet IEM ke hai pidan bisa ke hai pidan lapen aparta mai Karbi Cultural Society Tiripia Maipu Hom Sing Bia Kahai Konchun Bang Sunil To Bia Kahai Bendang Lok Karbi Lameramai Tiripia Maipu Benjeng Lok Konchun Bang Lapen Apartame Ini Tumlangai Chetong Nundu Karbi Cultural Society Budi Sarpo Sono Singro Kahai Bendang Lok Man Pingaluhi kacau papona luhi doan laben kita ini kacau hongprong ini tung komatong kelong ini cina langan tepang dak mon pela nongoi kelong ji dak doan kacau pati tun abang pu bang pi laben ang partame ini tung long kacau parjan abang pu bang pi aktor actress pulo laben ang partame Lunbarin Kamarin Lunbarin atum panong eki pijia bang pubang pidoan na pendagil tum kelang dun je bang pubang pidoan ile tum dame nona bang ke bang bom pensi indeng cricket home an lo litum karbiang lo autonomous council pen da je nong e ka pijir la so sayang dengan ini dak sarsing drone lang kung abe di trum hora sayang long pini thek long lo ye ma ka hai bang thanik lo dak pini hino muni da phai ke ong nai ta la sili tum dame dak thek long lo nonan ke kar bia tum dame ke jum galilo kapa phiga lilo paprangun bomlo filima hin sitame jara sayang deng da paprangun bomlo puge ang thekel tum dak theklang lo bini bake elum tadi aktor actress dat kali kaca parjana bang bang bidat kali la kelak dunji ini ngaronga jepidun abang bang bidat topik lunse piben ang parantame lada karju dunji kelak dunji ini ngaronga jepidun ba jepidun rapet abang bang bidat topik nilitame pini kapre sayang deng cipikok si dak pini dak ke bang kapre trapik lo dak mama si pining kanang bong kacaparjan kelang me nai
abang tubang pimapu kelangan tungong sini tanagalang nuji pasuk bang setiap ini bang kedak kangpu la so sayang deng nong egi pijiang puasa deng nilipan nangjong nang sungi dia posibilita pini nililam ge ninje welo sitame la son thak thak si dak karbi film society phanta nilipang dak ponlo karbi ngo autonomous council pen hokpon lor pen sinili dak bajera long alang litum konma laso nilipan na juniria teng pen nilit hapon lo pusipang dak ponlo la penang parta me alang tum phal dak alang tu tiripi ahe malong tara langsu karbi risum surong aje katalon karbi pipul hulalong alang tum tiripi asai hem do karbi film society asai hem hol da extension of anta ang song extension of anta karbi autonomous council along dili thapon lo busi bangda Kadoka veta labang so live ki share kon ye phansi chening ri art and no culture a department along aningkan wang apining pen oko pilik muncul an ke nilina ka klang ko ni mompo kaca parjana bang fuang phi ile tuma Allah marjana long Assam kali, Karbi Anglong kali, Assam kali, Bharat kali, India kali, Pirthe ang along apa je thang India phan, laso, antu se Pirthe ai along, apa je thang ji, apa je thang grup ji phan, laso nili Karbi autonomous council pen unana, lasa ketha ponji ba kera ponji, laso saing dengan art and culture IM pen, cingbai ponsi nili, ladak Bajar along dami thapon po busina tumhan pachini guna penang tumhan cerapi tu lasi nili ninge welo pini bangale tum lama je than jigali ada ka chapati tu na bang bang piatum aphan kelang ji mate alang tum parjan alam lamarjan kelang ji phan sigi bang il tum chitene nangne il tum long apranga barim IM dhuniram iso ke hai alang li ge il tum long alang li award long peak lo la pen alang li phanil tum richard apsna alang li son IM mandet tame la asang de claimant ge nili mata matha bomlo pining kan se claim yi pulo apranga nili ninge lo asam ko philippine ge nili cheng pon po nili mitang se to nili mana se nilo machara ji on tero na ke hai da do bota mane duni alang tu mane chuni nilo alang tu mane na chara bol pen tum la so isi karbi atom la so film isi project film na tum theklong polata nili mitang se to a director dan nili mitang lo charlie populo la sila ek charlie ber jada teki nili se to lo ka a script nili se to lo la ben ka director dan nili se actor actress ki rina ko la gela bang ke parja to mange la se pinning pen claim pon po na to pachini lo la si muning ke bang ji 2026 ani kan ke la so film ka release ke bang se body pon po si pak pak pon la si nili ingeng create thong pininda da Rangsina Sarpo la so film award ki la pen ke folk artist la award ki pika pejir la so impu pon lo pajini sinilam kita ing to ikolo kado Choro parpik lasa tante nalito do ba bes tami nalitin chini gamji phanse chuni le choro parpik lo bang putina phans tami ini bangsa indian cricket thong Rangsina Sarpo full laben ke folk artist award lo ke bang pan ardina ne bidun bang putin ke take ding to mana phans tami uthot ninga plong pen choro parpik lo tante non ke Litung piningve amayalong welcome address mate kedeng ponalang the kejaije phaneli chinire poning to mate ladak ase ketia bahalong johang poning to respected joint secretary madam in charge cultural affairs carbon long autonomous council dipu sampi nirupomati mupi alang phansi chuni alang lilam the thanthia pran alang phanstami art and culture hoipen alang phan मान के दो पोहो इसी की पचर जी नील तुम जिसे लसेला रिफान मान के दो पोहो पेन कार्चोजी फांसी चुनी गई Pini kreke tho mangdeng
Rangsina Sarpo Film Award, laben Rangsina Sarpo Folk Artist Award 2025 aningana Parman. Kepapon labangso amay long may along Alohi Sarpo, akehai Dr. Tuliram Ronghang, Chief Executive Member, Honorable CM, Honorable EM in charge Art and Culture, Sri Surjo Rongpar, Lapen Pini Ladang Nai Chetongdun, Honorable EM Kadukawe, Napen Karbi Cultural Society, Karbi Lameda Mai, Lapen Nabangso, Karbi Flimapan, Kapachetang Lapen Kachipar Jan, Abang Pubang Pi, actor actress, lapen filmmakers, lapen pini labangso mailon achetongdun, culture, lapen metanga jutang jubat, lapen filmmaking apan aningedok, kadok kabiara apan, niliaran culture hin pen, nangitum kadok kabiapan pinyari kang samalo, ningkang sampen kardom ang chapajilo, kardom. Nili karbielam tiben apan ningatrong alam chetan tektedat tahai, dasi masapso. Ada yang log lampan sini ni welcome address ceselam nasi nami tumpan masapsu puri ponipo. Honorable Chief Guest Dr. Tuliram Ronghang, Chief Executive Member Caribbean Autonomous Council, EM Sri Surjo Rongpar, in charge Cultural Affairs Department, respected dignitaries, esteemed guests, filmmakers, artists, and all the cinema and culture lovers. A very good evening to you all. It is with immense joy and pride that I extend my warm welcome to you all on behalf of the Cultural Affairs Department at the prestigious occasion of the 13th Rangsina Sarpo Film Award and Rangsina Sarpo Folk Artist Award 2025. This evening is not just a celebration of talent, but a tribute to the power of cinema and folk art in shaping and preserving a rich cultural heritage. Cinema and folk art are the two most influential tools in expressions of human creativity. They preserve traditions, tell stories, and inspire generations. Through these mediums, we can relive history, explore contemporary issues,